Slavene, hoćeš ti par riječi reći znači, o tome koliko grupa uz Hrvatske ide u zadnjih ovdje, jesu li otkazivali? Napada u principu od 17. nadalje, mi smo krenuli sa nekakvih 10-ak buseva kroz sljedećih 3 dana. Da bi kroz taj drugi tjedan poslije napada došli do brojke od nekakvih 1200 učenika koje je otišlo u Španjolsku. Otkazivanja nije bilo. Straha je bilo, ljudi svako drugačije reagira, ali evo, šećemo ramblom, sve je normalno. Bilo je normalno odmah i poslije napada. Praktički par dana poslije je počeo i prvi veliki međunarodni kongres u Barceloni. Trenutno su 3 u gradu koja se odvijaju sa preko 1000 delegata, znači ko što se vidi sve puno turista, nema nikakvog straha, nema nikakvih ugroza i stvari za sad sigurno koliko može biti. Kako su inače iskustva nakon ovakvih napada? Je li ljudi više otkazuju tada? Šta se zapravo događa? A u principu ovisi o silini, ovisi o samom napadu, što je targetirano. Ovdje je baš ta pješačka zona i mjesto gdje inače naši turisti prolaze, odnosno svi turisti koji dođu u Barcelonu. Sve to ovisi u principu, ali bude uvijek otkazivanja, strah je uvijek jači nešto ljudima, međutim, kao što se vidi po ovim brojkama, od tih 1200 i nešto učenika, možda 17 do 20 otkaza, što je u principu vrlo malo. Šteta je u principu da oni ovdje ukinu promet, ovo bi bila fenomenalna turistička zona. Osim ove tu ravnine do mora imaju ovih uličica koji su vrlo interesantni. Ali kad su ti auti, eto, tako neki gluposti. Zapravo ništa više nije stanje sigurnosti nego inače, nema previše vojske, policije, nema ničega što bi ukazivalo. Nema, ko što se vidi, 4 od 5 je razina koja je već zadnjih 2 godine, od 2015. godine u Španjolskoj, nije dizana od tada. Zadnji taj level, odnosno 5. podrazumijeva izlazak vojske na ulice, izvanredno stanje u zemlji. U tom slučaju ministarstva ukidaju, odnosno izdaju preporuku ili zabranu putovanja u određenu zemlju. Tako da ovdje tog nije bilo, je posebna opasnost, ali u cijeloj Europi. Francuska je do 1.11. ima proglašeno izvanredno stanje još od napada u Parizu, prema tome. To je nažalost naša svakodnevica. Sad samo se ili prilagoditi i prepustiti tome, pa ne izlaziti iz kuće i molim Boga da se potres ne dogodi ili nešto drugo, ili biti normalan, hrabar, živjeti život dalje, jer to mi je bit terora. Kako je rekla ona cura sinoć, može mi se svašta dogoditi i u Korenici. I u Korenici može se svugdje dogoditi. Znači, sasvim isto kao i u Barceloni. Ista stvar.